te chibai ule ama sa in hei tuna kati sa tha hi eni hi to chong wak kan ti a construction angin kan kala chutianga ti sa te kan han siam ve a in lo mu ve du tan ti chuan in sakna chi sang sang kha kan khoi thei ani chung te po chu video te po kan post fo kha min lo en sak ve ula ti kha kan ngen chawani hei tun tuma chuan Mizoram voin ni bi ka kan soina sa per chu Nepal nimin lam ti mai tiang August ni som ni paruka Nepala tuilian rap thak lutuk mai tuilian plus sir lian te po nyang chu tiang thleng awang chuan video viral chi sang sang kan hmu a rap thak kan ti a mak kan ti ni chuanin voin kan ti a luana sakhop mai chu tiang anga chu eng anga ron thleng nge ti tele kha thila khan mi engza ye thi engza ye la bo ti te tin thil engza nge ti che ti tele a ngong rap thak tan le sarkar impu sai na chan chuana lama eng anga tho nge ti te kha tun tuma hian han siama han soi kan du a uluk tevin enila arab thla kani tia soi a hianin arab thla mani loka kan na thona ke ni pon atakin kan chak ko ron min thut maya kan thilo chau a kan thilo na kha ka kut pha bok chau hi ni ke ma pi po chutiang chu ni a rap thla kani leimin rama po hi eng ange chu Nepal tuilian chu han thlir hawang August ni som ni paruk sang ni som ni paruk jinglam dar ko vela Nepal le Tibet ramribula tuilian rap thak tak thlen chan kha tlang sang laya vurla lian tak le lir nging wang nia siatania mithiam te tarlan dan le satellite thala ka tanga alan dan chuan tlang sang tak fit sing kha sang sari vela sang atangin vur hlom lian tak fit sang ni vela hlai chu alo tlak thut awangin anhuaya lui alo hno pinga he vur le lungtla hian tui khuapin atlin khom hnem nuwa vur hlom lian tla chuan nat takin tui chu nekin akhuap na chu chatin dil lian tak mai chu asa ta huk maya tin helai bial vela hian ama atang to khan ru alo tlak na sat to awangin tui atam sa shim boka he tui lian thut hian botekosi le trisuli luipui kam vela khuwa le in le lei bridge hydropower project te nasa takin ati chia a mi tam takin nunna an chan pa a tuilian hi Nepal le China ramri chia thleng ani awangin China chu gyorong pot po nasa takin ati chia a China lama po thi le chin hriat lo hliam tuar engamazat an om to a China president Xi Jinping po hian rang takin chandam na hna thok turin thu apenga la Nepal sarkar chuan tuilian nu hian rang takin China le India sarkar te chan chuan na thopui turin angen nga la rampani te hian tanpui anin huam thu an soibok mithiam then khat tele chanchim bu then khat tarlan danin China in Tibet lama mason na na an siam na sat lutuk na hian helaya tlang vur le tlang pangte asoi nging ma pha tuilian thu thei din mun alo ti thui deuh nge niarin lelna a om thung kha tuilian kha luipui dang alo pi chua thut awanga tuilo lian ani a tu lakama he na hi thil ti luina ani lo thung he tuiliana hian mi zani velin nunna an chan to thu hriat ani a chiat na alen em awangin thi le boza thi an lapun bel zela chin hriat lawa om mek nia chu thi sangkha zathuma tanga sangkha zanga borvel nia hriat ani bok hei hi he thu bu sai laya record thar ber ani thung Nepal tourism board tarlan danin mi zathum somriat pali chuang randang mi zani som kwa pakhat terin chin hriat lovinan bowa hemi zinga hian Mount Kailash pantum India mi khwalzin zachuang le US khwale tuini na nei somli pasari le UK mi somthum pathum lai antela tin luipui kama hydropower project na thok tu mi somruk chuang le he huna duty lai Nepal sipai le police somsari vel zat chu tuilian hian alatela biakpo theilovin an labo mek bok lengtang khola hydropower project megawatt som ni pechuak thei hmuna hian chiat na athleng na sazuala tunnel chunga concrete lining na thoklai engineer le na thok mi somruk chuang chu boti kosi lui ron lian thut khan alu chila tun thlengin chin hriat lovin an la om mekani upper tisuli 1 hydropower project megawatt zani som paruk pechuak thei hi a project dam hi achia a na thok tu te chen na base camp za som kwa zat lai mai chu tuilian hian alen chia a Dusan Enability le Korea sarkar joint venture atho ania
heti lai hian na thok bota te son na hi uar taka kalpui me kani bok Nepal Electricity Authority chuan tuilian hian upper Tamakosi megawatt sali somnga paruk le Mandu hydropower megawatt somni pani le Hiwa khola megawatt somni pakhat chuangte khol mun powerhouse le tui khwa ati chena sa le ti an puanga na thok tu bota te chan chua le zon na hi sarkar le private company hovim helicopter le drone mangin ngor taka kalpui chun zom rengani Nepal le China ramria checkpoint pui tak Nepal marlam le China ramria immigration checkpoint le insum don ton na kong pui poi mo tak mai chu boti kosi lui pui ron lian hian border building kotzol chu tuilian le chir diak nasatakin aron chila he tuilian hian helai checkpoint le ache vel in tam tak ati chia a tuilian hian border checkpost le custom officer te omna mun anwai tela China lama Guirong port border checkpoint biala hian mi pathum an thi to ti fin fi ani heti la hian mi zani somruk panga chuang lai mai chin hriat lovin an la om meka Nepal lama border checkpoint nai atang hian mi somli pakhat ve lai liam tur chu damdoi ina lupui an ni a border naya hian liam tur zinga engamo sa chu helicopter mangin Kathmandu lama thon chua an ni Nepal sarkar thupuan danin border checkpoint na duty Nepal police post pani athok tu tele custom official te chutiang pokin venhim na thok tu security professional mi somriat chuang lai mai chu tuilian hian alatela mutur an la omri lo thung border crossing a hian video fin fia to a alandanin tuilianin border aron tlo lai hian mi tam tak tuilianin alak lai mu ania heng zinga tam tak hi Kailash Manso River pantum sa khomi tele khwalzin te anni he tuilian thut hian Nepal marlam Rasuwa district hi asop na sabera chuti rualin luipui tui alentak zelawangin district pangalai mai Rasuwa nuwa kot dading gorkha le chitwan chu ralkhel din huna an ompa a luipui dunga khom sang alen chia a khopani le ache ve Timur Bazar hi tuilian an achim chia a in le dor tam tak tuin alen ngal vekani checkpoint bula Timur custom office le immigration counter le lirthei dana mun parking mun sang chu chirdiak le tuin achim pila lirthei engema zat anol telbok helaya sarkar le mimal malakna hydropower project sang chu tuihian achim chia a khol le building chia atam hlebok motor tlang nana manthin lei som pakua lai ati chia a kongpui poimo kilometer somli zeta thui chu ti chia im no pin ani a motor tlang thei ani lo bok chanchua na thona tura helicopter tumna mun Timur helipad thlangin tuilian hian alen chia a sarkar helicopter tampo tummun ahar sale bok Nepal sarkar chuan chanchua na le chiat na mun siam that nan hian rang takim emergency fund aruam han nga la chuti rualin khovel ramlian sang le sumdo na polian ten tanpui na sumle bungrua tam tak an lek chuak ngal zut a heng organization le ram sang ten tanpui na sumle tanpui anin huam thu soiji nga hian Nepala World Bank Director David Sislen chuan Nepal Finance Minister Swarnin Wekli nena chiat na thleng thut laka hian rang takaman turin Nepalese poisa im cheng vai bel che sang ni zanga lai mai emergency assistant atan man mai thei turin an ruam han thu ashila International Federation of Red Cross chuan khovel pum huwa pol hian Nepal Red Cross Society te chan puina atan le chiat na mun gil khor zoka man mo taka tui thiang lim khum puan le man ro dang an lo sem theina emergency funding an pechuak bok India Prime Minister Narendra Modi le China President Xi Jinping te chuan Nepal sarkar na harasan na anto meka full support pek anin huam thu an soya India sarkar chuan phur takim humanitarian assistance and disaster relief nuaya bungruale damdoi ton som zet athon ngal to bok ani Nepal sarkar thupuan masabera danin tuntuma tuilian le leimin na satak awanga thilchia le infrastructure damage man lut zong hi Nepalese poisa in billions ani chuang don atling to a
Nepal Infrastructure Minister Sunil Lamsal Soidanin kongpui le bridge chia hi Nepal poisa a billion som panga vel zat atlinga kongpui thui tak kilometer somli chuang lirthei tlan theina tele bridge som pakua lai mai alen chia tawang hian tuilian hian boti ko si le tisuli luipui kama hydropower paruk zat anuai chia a chuta chuan nuwa kot a sarkar mason na poimo tak megawatt somni panga solar generation plant chu tuilian hian alak nan vek bok chiat na anasat ema wangin World Bank chuan man mo taka na tho chun zon na le in rem that na atan dollar million za som riat pariat chuang zat apek anin pe ngal ti an puanga he chiat na hian sum don na mun poimo China le Nepal in rina Guirong Port border checkpoint ati chiat pokawangin khwal zin lu na le sum don na konga sum tam tak a hek bel don pokani he tuilian thut le chirtu mina alak zinga hian no pang nu naw te le mei chia po an thina sa hle a an ruang then khat te chu bungin an taksa te po mun sang sanga te mu ni in an taksa then khat la mu lo te po an oma he tuilian na sa tak thlenga hian mi tam tak chuan rin dan chi sang sang vor chuak ma se khuarel chiat na Nepal chunga thil thleng ani zo kani